Rusija bi mogla da izvede preventivni napad u Baltiku pre nego što NATO rasporedi značajne snage u tom regionu, izjavio bugarski političar Plamen Paskov. On je posebno istakao ostavku Dmitrija Kozaka, bivšeg šefa zamenika administracije ruskog predsjednika, kao važan politički signal. Kozak je bio jedan od retkih koji se javno nisu slagali sa Putinom i protivio se početku specijalne vojne operacije. Njegova ostavka baš sada govori da u Kremlju postoji scenario usmeren ka Baltiku i da se on ponovo ne slaže sa tim, rekao je Paskov. I dodao da je reč o znaku da je vojno-političko rukovodstvo Rusije pod uticajem stratega poput Sergeja Karaganova i Aleksandra Dugina. Njihov argument je da ako je sukob neizbežan, bolje ga je pokrenuti sada, jer u suprotnom Rusija neće braniti Kaliningrad, već ga oslobađati, rekao je Paskov. Prema njegovim rečima, intenzitet ruskih napada dronovima na Ukrajinu poslednjih nedelja također ukazuje na pripreme za nešto veće.